A, ulje. Pa ovo je gore nego što mislim. Ti ćeš da srušiš i mene, ja ne smijem da te držim. Robocap. Ovdje, na ovoj stepu. Na stepu? Aha. E, dobro. Ajde, ajde! Pa ona... Jesi da me pokuši nekada? Jao, ja mi je krva. Čekaj da se pokrenem sa ovdje. Ajde, ajde, ajde. Jao, maj. Jao. Ovako ja izgledam prekrešno. Jao, ne. Dobro vam je. Pa kako da se zaletim? Joj, majko. Ste me napisali, vaše mi ti kućela govorio. Joj, živote. Jak? Kako to ovdje, ne mogu se pokrenem? Ajde, ajde, ajde. Ovako, levo, desno, levo, desno. Eto, tako. Morat ću da vidim drugim častove tamo, ne redi. Joj, Dimitroviću, o. Ovo se malo. Hvala. Uvijek se to dobro. Vrlo se zabavno. Tebi voli? Pa peče. Ajde malo da se čujem sve i gledaj, evo se prijavljeno smo poru. Idi malo tu, ajde. Evo ti ovdje ti odmah. Bravo, 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 ajde. Ne smijem da gledam uopšte. Uopšte ne smijem da gledam. Pognuto, pognuto. E, koliko mi treba da nosiš kao? Jao, majko. Dobar je. Dobro, ne mogu da se... Jao, idi kad... Evo mi da pogledate kako on spalio. Ja mislim da je dosta za danas. Pa pusti malo nek se kliza, ne moraš sa njim. Ne vredi. Ne moraš da ideš, moraš malo i da klizaš. Pa ne mogu da klizam, hoću da se polomim. Joj, majko. Jao, majko moja rođena.
Bože. Jao, ovo su crtani filmovi. Ali on sve cijelo vreme ide, ja kaže pusti malo da se klizaš, on kaže ne smijem ući da se polovim.